Waki wa nyumba, uthondeki wa thimo cia moko, uthondeki wa nduthi o hamwe na mawira ma gucinirira no mamwe ma maundu maria Mbeu njithi ya 58 makoretwo magithomithio iri ta njira ya kumateithiriria merugamirire muturire-ini. Kuringana na ruhonge ruria ruraheana motungata maya ma Githomo, aingi a Mbeu njithi ya aria ni a miaka gatagati ka 20 na 30 matire mona kanya ga guthie thukuru na kwamukira githomo, amu aingi ao makoretwo makiruta wira wa kurithia mahiu kuuma mari anini. Hao vijana wengine hawajaenda shule kwa sababu pengine ya fedha, ama pia vile tu familia wameweka washunge mali. Sasa zingine hata kwa mila zetu kama kijana ni mmoja unaambia uende shule, wewe kaa chunga familia. Arutwo aya ni makumitie mubango uyu makiuga riu ni makuhota kwirugamirira muturire-ini kumana na mawira ma kothi cia moko iria mathomithitio na riu matigukorwo mehokete wendia wa mahiu tuta hau kabere. Sasa hata maisha yangu naona sasa ni mimi ataendelesha maisha yangu mzuri na hii ujuzi ambaye nimepata haiwezi isha kama ile mali ambaye kiangazi kikuja inasafirisha, hii haiwezi isha. Na hii sasa ni kitu ambaye na utatembea Kenya yote mzima. Sasa tunafanya kazi vile tumemaliza masomo. Sasa tunaendelea tu kufanya kazi huko matown na hata hapa nyumbani. Tunatengeneza mapikipiki na tunatengeneza milango, dirisha na pia tunajenga. Githomo giki kiria gikoretwo gigithii na mbere kwa ihinda ria mieri 3 kirigirirwo kumateithiriria kwimathira uboco wao wa muthenya na oho giteithiriria kunina riboti cia wici wa mahiu o hamwe na kurehe urumwe na thayo gatagati ka nduriri cia Samburu, Pokot na Borana. Tutaiba customers kutoka Kenya mzima wakuje watu. Hakuna kuiba tena ng'ombe na mbuzi, sio? Tunaiba nini? Customers ndio tunaiba, na si kuiba ile ya kuiba by competence, kuiba by attract kitu hao wote wakuje kwetu kuja kuchukua service kutoka kwetu. Kuona Mbeu njithi ya mathomete kothi cia moko na thengi ya ukorwo matire maingira kirathi kingi, riu thirikari ni ikirio ihoya ikiuria nyihie imwe cia ihingisha iria ikoretwo ikigumira Mbeu njithi aria matathomete kana matekite wega kigeranio-ini niguo mone kanya ta gaka ga guthoma kothi cia moko. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.